Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carmen. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan ko anay turpos ti panagadal ko? Gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Isu akanayon nak at tagibasiten ni Willie nga asawa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Carmen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa di naman hindi pa panam si ka Carmen? Padasak man tagbiro kiti pagtrabaho ak, Willie, lakay. Anya? Imbis nga gluto kay ti kanak. Ang damot na luto akan namin inton alas 12. San ka rumar? Dito'y kalang balay, tapno ada mga sikaso kada kami iti anak mo. Nasaysayat matlaan, no da pagtrabahwak. Tapno matulungan ka. Panagkunam ka dekat at ma-applyam? Nalipatam sa matan a grade 6 latinalpas mo. Saan ko mamatakas na ti panagsasaom kanyak, ah? Ibagbagak latipod no, Carmen. Apay adi ka agsasao, manipod si mangpet ta dito'y karayan a paglablabaan ta. Okay ka kadilaeng? Kwa. Okay aklaan, Mare Jean. Agluha ka pa yan. Okay aklaan, Mare. Di nakpakatanagan. Itikas ta alangam, Jack mamati nga okay ka laeng, Mare. Ibagam no adda parikot mo. Nakasagana ka dumngag. Nasakit lang amin tinakam ko iti asawak, Mare. Anya man ang tinaramid ti asawam, aya. Kanayon nakatagibasitan. Tunggal ibagak nga agsapulak iti pagkwartak. Kanayon na nga ibagangawan matla ti mayat ang mga alaganyak. Kaputa grade 6 kanulaang dinalpas ko. Amu kunda kita nga style. May salaang ti may bagakkan ka, Mari Carmen. Di mo ipalubos ang manipulaan na ka ti asawam. Apay nga ita ka lang, Carmen. Manulaan mo timurang tayo ulit na ba, ama? Pasensya kan lakay. Amang ano ninayunan nyo manan ngamin iti chismis ti panaglabayaw. Gagangay na atasan paminsan matlang agkita kami kan ni Mari Jean. Ala, agawam tag isalapay. Ano na iti plato, asa na naugasan? Inugasam ko mamatan Ni, apay nga ginawa kat adda ka nga rod? Tulungan na kumamat nga agunay dito balay. Nagado a reklamo. Manulang mat daytang aramida maya. Una yun ti kasteatrato ti asawak kanyak. Diyos ko. Nanang, itay pa sapsapulan ka. Apay ka di, Fred, anak. Agsangsangit ka di? Ako, saan? Si kakit di mat. Apay nga rod nga gluluwa kayo. Saan? Anya nga miti bagamaya. Ipalagip ko kumati may papan iti paggatang ko iti project medyo pagadalan, nanang. Deadline nga minan inton Friday. Katawan pa'y narugyak. Aywan kaya man niya. Ay, nalipatak matan. Sige, bayam. Gumatangak inton bigat. Apay akas ti panagkita mo kanya, Carmen? Willie, ang mga no da kwartam dita. Dumawatak ko maiti igatang ko iti project ti anak ta. Awan kwartak ita. Oreli magasot lang no iso. Awan nga rod. Di na pa'y binayadan tinatang ko. Apay, pulos nga awan kwartam. Tunggal dumawa ti anak ta, siyak ti pagdawatam. Kasanumat ngamin. Tunggal ibagak nga agsapulak iti pagtrabahwak. Di nakmat palupusan. Kanayon pa'y nga upayin nak. Natasumungbat pa lang. Kaya't mo ta papispisan ka, Nay, ad
kamot anak ko. Adda masapul mo. Ang mga nadakwar tayo dita, amabali na mabulod, nanang. An-anom ti kwarta ay anak ko. Pagpuunak ko, ma. Padasag ko mamatag negosyo. Ay napasensya ka na anak ko. Uray kayat ko ti tumulong. Awan mat ti kwarta may. Tainggatang mi itibagas ti kakaisuna a kwarta may. Sige nga, Rod. Okay lang, nanang. Maawatan kayo. Padasag lang ti bumulo diti sa bali. Oh, at tuyen ti kapem, Mari Carmen. Ay, agyaman na ak, Mari Jean. Anya ti bagam ako nam. Ikwa, bumulod ako maiti kwarta, Mari. An-anuam ti kwarta aya. Padasag ko mga roti ag negosyo. Nga uray grade 6 lang tinalpas ko. Ay, unay kalakit din, Mare. Di mo ko maibabaunay ti bagim. Tauray grade 6 lang tinalpas mo. Amok nga dalat ta dagiti banag a paglaingam. Ay, agyaman ak, Mari Jean. Anya ngay, ada ka di may pautang mo kanyak? Ay, Mare. Pautangan ka. Mano aya ti buludan. Ay na, agyaman ako na, Mare. Dagito'y ka di dagiti boots alakom, Mari Carmen? Wen, Mare. Dayta tinangigatanga kiti kwarta nga impabulod mo kanyak. Nagmamayat man. Wen nga, Rod. Natsambaak ti mayat abaks. Sagmamanungay ti panangilakom ka dagitoy. Depende ay iti disenyo akayat mo, Mare. Adda 250, 350, 450, kan 600. Saan na ka makapili? Ta nagmamayat kan nagpipintas mat. Ibagam ti size mo, ta siyak ti mangpili iti maibagay kan ka, Mare. Alaman nga Rod, Mare. Piliyam tay maibagay kanya ka. Wen, Mare. Mabitlaan tay pilyan ka. Ada akong Carmen. Pichinelas ko. Adto yan lakay. Oh. Mangidasar ka ti pangrabihan to ni mabisina kon. Ay, sa anak pa'y muta nakaluto iti sidaan tayo. Kinurabin. Anya man ang tinararamid mo aya. Pinikturak pa'y ngamin dagiti lako ka sapatos, lakay. Anyat ko na. Lako masapatos. Wan, padasak man tag negosyo, tawan pa'y mat nabiro ka katrabaho. Anya. Anyat katawaam ngay. Ay, nawanlat amo kon, Carmen. Ha? Agnegosyo ka kat grade 6 la tinalpas mo. Anya ti amo maipapan iti negosyo? Malugi ka lang. Anya dita binaklay mo anak kasako, Mari Carmen? Dagiti lako ka boots, Mare. Gatang man kit ditap na maibusan. Ha? Kunak man no online selling mo? Saanan, Mare? Apay, inupay na kamanan di asawa? Husto di asawak, Mare. Grade 6 lang, tinalpas ko. Anya nga iti amok may papan iti panagnegosyo. Amangan numalugi aklang iti kasto yung araramidak. Ay, si kakit di mat, Mare. Amum mat ti agkwenta. Saan ka di? Wanang saan nga umno daduma, Mare? No may papan iti panagnegosyo ti parikot mo, ado mat ti mabalin nga atendaram a seminar. Saanan, Mare? Ay na, Mare. No di nakasuportaran ti asawam, di ka kumamaup-upay. Aramidom kit di amin akabaulam. Tapara mo't dayta iti pagimbagan nyo asang kapamilya. Nanang, anya nga itilinaon dahil ta nakakarton nga in-deliver da dito'y balay. Sapatos dagita, Fred, anak. Naibus nga minan tay naudi alino katak. Iso agimatang hakmanen. Wow! Nagmayat no kasta nanang.
At danto matla pagkwartaam. Wala anak ko. Tapno saan la day tagdaw-daw at ti kukuek. Ewan gayam. Saan ka diya binagaan na kan ni tatang? Nga sardang yun ti panaglako iti sapatos? Wen ngam. Awan mo ti rason tapno isardang ko anak ko. Uray ungtan na ka? Wenan Basta ituloy ko latatagla ko. Anya ngay mo tayo. Amangan mo't nulinyak tag negosyo. Nay, may kamay anak ka. Anyat masapol mao. Umay ko la itulod ti ginatang ko apang kusina yo, tatang. Nanggalam nga iting gatang mo kadagita anak ka. Adamo basit a negosyo, kat iso tinangalaki tinggatang ko. Indulin mo lang ta man. Sa para iti panagadal ti apukok and afraid. Sa may sa mga na may bagat ti asawa, numangtad ka kada kamay. Ay, awanan bibiyang ti asawa kanyak numangtad kada kayo. Dadakkel kayo nga rod. Agyaman ano kasta anak ka. Awanan nyaman na, tatang. Ay, un gayam. Dahito iti inala ka sapatos para kada kayo. Pinilik dahito itilako ka sapatos. May pasigurado ka may bagay dahito kada kayo. Ay, anan mo nga dahito sapatos anak ka. Kat usaran nyo amapan makimisa. Ay na, agyaman unay itindad mo a groceries, anak ko. Awanan nyaman na, nanang. Tayintad ko a sapatos yung ay. Nagustuhan nyo madlaan. Ay, katuan anak ko. Usarak taw no adamanen meeting dagiti senior citizen. Ayun kayam. Kumusta kayon ngay iti asawam? Apapaan na kakadilat ta? Agwa, nanang. Okay kami lang ka ni Willie nga asawak. Ay, kat nasaya at ano kasta. Kat, saan nakakadin alaplapdan nga agnegosyo? Ha? Kasano na amuan nyo ti maipapaniti dayta? Imbaga ni Fred nga apukaw. Pudno ka day alaplapdan na ka nga agnegosyo, anak ka. Ay, kwa. Idilaang day jay. Saan itan? Carmen! Umay ka man, bit, ditoy! Apay ka dila kay. Apay nga kay warati sapatos dito'y salas, Ay, kwa. Lakok na kita. Bayam, tay karton kunto no madamdama. Kalpasan ti live selling ko. Sigurado mo lang nga dalusan ti salas. Diyak kayat nga ado ti agkaiwara. Rugit, dagita dito'y balay. Saan arugit dagita lakay? Lakok dagita. Hindi pa nga ibagbagak nga isardeng mo dahi tangar aramidam. Tama nga no malugi ka. Ang mapay anatang kanti ulo, Isupay mo ti ganan siya ka nga usaran tayo. Awan na tambukon. Malugi kan tumilaang. Tatang, mabalin ka diya dumawatak iti kwarta? Amom lang aro din ang nababati pa ng bayad da itinatang ko, dumawat ka pa ilaang. Uray sa nga gasot lang, tatang. Naibos nga minang tintad ni nanang kanyak. Ay, uray piso. Awan ti maitad ko ken ka, Fred. Apay ayan na po ti ulo mo, Willie. Kasano? Sana makauawat ti anak mo. Di takay man laduan. Apay, Fred, anak. Numawdawatak iti balon ko. Ngam nagungat-mat ni tatang. Ala, pasensya amon ta amamuan. Napudot ngamin ti ulo na. Tanalugi itinatang alako na. Sana bale, siya kung timangtid iti balon mo. Umdas ka ni daytan. Uray di dakon ikan nanang. Amang ano maibos ti pagpuunam. Alaam kit din. Sana bale. Adain lasin ko a pagpuunak. Nagmayat to'y shop mo, Mare. Nagmamayat dagiti boots a naka-display. Ay na, maibos man ng ti kwartak no kastoy laang. Ay, wen nga rod, Mare. Ay na, nagunod kumot
Ten, tiara paap ko amadaan na kitibukod ko asyap. Congrats, Mari Carmen. Awanan ti rason at agibasitin na kapayla ti asawam. Gaputadan bukod mo a negosyo. Ay na, agyaman na ka talaga kadagitimbal balakad mo kanyak idi, Mare. No saan nagapukan ka, saan ako mamakay patakder iti bukod ko asyap. Iso nga ita, ilibre ka iti boots mo. Agpili ka na niya ti kayat mo. Talaga, Mare? Wen, ala, agawam tagpili tamang ano ibabawik pa. Pasensya ka na ba kahit? Ha? Sa kaila ko ma, tamapakawanak iti panang tagibasit ko kun kay day. Lipatan mo na ijayla ka. Agyamanak ba kahit Ni, narakop nakmat. Maragsa ka nak unay. Ta itili ko ti mading aramid ko kut napakawanak lata. Si kakit dimat. Awanan kanyak na ijay. Tinapatag. Nakaamiris. Kan nagbalbaliw kan lakay. Manipod idi, saan nakon at tinagibasit ti asawa. Kanayon na asuportaran dagiti desisyon ko, kan tultulungan nakmatan ang mga sikaso iti basit asyap mi, no kasta ngawan aramidan na, ijay garden. Ita, makunak ang nasaya atan ti linangan mi nga agasawa. At daman dagiti saan mi apagkinaawatan, masulbar mi matla ang adagos. Alakastan katagyamanak itingkay pa ng idrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Carmen. Carmen, pagayam ko, agyamanak iti daytoy pakasaritaam. Impaneknek mo, nga uray kanayon da katagibasitan ti asawam, ket kabailam ti agbaligi. Ituloy mo kumati agbalin ang natibker. Di ka maupay no tagibasitan da ka. Ngimkit di, pagbalinam nga inspirasyon tapno magunod mo dagiti arapaap mo. Ala, sapel ako matagtultuloy ti iduduras ti negosyo. Bueno papagayam, ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Carmen. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.